Yes, ndabashoje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Ndaje ngo turebere hamwe bivugwa muri ekipe ya APR Football Club, dore ko kuri iki cyumweru ku isaha saa 9 i Bugesera hari umukino ukomeye. Uraza kumenya byinshi bivugwa muri iyi ekipe. Nyuma yo gutombora ekipe ya Pyramide se bihagaze te, bari gutangaza iki? Abakunzi bagize ubwoba ba APR, ariko ubuyobozi abakinnyi bari kubahumuriza, dore ko benshi bagiye batanga ubutumwa. Imyitozo irarimbanije, ariko bategura iyo Pyramide, ariko bategura inkera y'abahize. Se 11 kuri uyu mukino wa Bugesera bo ni abahe? Byose turaza kuba tubiganiraho muri iki kiganiro kitari kirekire cyane. Cyo usabwa wowe ni ukuguma natwe tukabana. Bwa ubwa mbere uhageze ugakanda kuri subscribe, ugakanda kuri like, ugakora share kugira ngo usangize abandi aya makuru meza cyane y'imikino aba ari kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Kora subscribe ujye ubona notification ko dushyizeho ikiganiro buri munsi. Kaze rero mwese aho muri aho uherereye hose, kandi dure muri commentaire niba umukunzi wa APR Football Club raguze umutwe tubwire se match ya Bugesera urabona iza kurangira gute. Udutima tw'umukara n'umweru muri commentaire natwo ntituze kubura, ubundi tubwire naho udukurikiye uherereye muri rusange. Ikaze mwese rero aho uri upfa kubumva ururimi rw'ikinyarwanda. APR Football Club rero tuyiganireho nyuma yuko ku munsi w'ejo batomba ekipe ya Pyramide. Abakunzi b'ikipe benshi barikanze bagira ubwoba, bavuga ati uwarose nabi burinda bucya, ati ariko ukorora cira abagabanya. Ni imigani y'Abanyarwanda, bose rero babivuga bashingiye kuki muri imyaka ibiri iheruka ekipe ya APR n'undi yatomboranye na Pyramide, aho mu mwaka wa mbere ekipe ya Pyramide yasezereye APR yitsinze ibitego 6 kuri kimwe muri rusange, kuko umukino ubanza wabereye i Kigali bari banganyije ubusa ku busa, mu gihe umukino wo kwishyura wabereye mu Misiri Pyramide yanyagiye APR 6 kuri kimwe. Mu mwaka wa kabiri ari nawo uheruka ekipe ya APR Football Club i Kigali yanganyije na Pyramide 1 kuri kimwe, mu gihe umukino wo kwishyura wabereye mu Misiri ekipe ya APR yatsinzwe ibitego 3 kuri kimwe. Naho bavuga rero ati ukoracira abagabanya, no kuvuga ko ikinyuranyo cyagabanutse mu mwaka ushize. Mbere cya kinyuranyo cy'ibitego 5 none cyabaye ikinyuranyo cy'ibitego 2 byonyine. Ese abakunzi ba APR kuri iyi nshuro icyizere kirahari cyuko bishoboka cyase mushobora gusezera ekipe ya Pyramids yo mu Misiri? Muri commentaire mumbwire. Nabutse ko iyi Pyramide n'undi yasezereye APR byarangiye nayo itwaye igikombe cya CAF Champions League. Ikindi kandi iyi Pyramide yaje kwitwariza muri champion, ariko yasoreje ku mwanya wa gatatu, kandi yavuye ku mwanya wa mbere rwose mu mikino nk'itatu ya nyuma, ubundi yatangiye champion ya Misiri iyoboye. Rero n'ubu ngubu champion ya Misiri yaratangiye, ekipe ya Pyramide nayo yaje kuba imanuka mu kigo cyase itangira imikino yabo ibanza. Umukino wa mbere rero ekipe ya Pyramide muri championa y'uyu mwaka 2025-2026 yatangiye yawunganyije na ekipe n'undi yahari ya mu Misiri bahita Wadi Degla ubusa ku busa. No mukino abaye ku munsi wo kuwa gatanu w'iki cyumweru turi gusoza, aho aya makipe yombi by'umwihariko ku buri ruhande rwagiye rubonye ikarita y'umutuku. Umukino rero uza kurangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Zo ni intangiriro za championnat ya mu Misiri. Ku ruhande rwa ekipe ya Pyramide izaba ihura na ekipe ya APR Football Club. Imikino ibanza mbitse ko izaba hagati ya tariki 19 na tariki ya 21 z'ukwezi gutaha kwa 9, mu gihe imikino kwishyurayo izaba nyuma yaho icyumweru kimwe muri rusange. Umukino wa mbere uzabera mu Rwanda, ekipe ya APR Football Club yakira Pyramide kuri stade Amahoro i Remera, mu gihe umukino wa kabiri ugomba kubera i Cairo mu Misiri. APR Football Club rero nyuma yo kumenya ko izahura na Pyramide, imyiteguro ni yose ikomeje kwitegura, ari nako itegura icyo yise inkera y'abahize. Ariko nyuma yo gutombora Pyramide, abakinnyi hari abatangaje nka Memeri Dawe yatangaje ko nta kabuza bagomba guhatana bagakora ishoka byose, ati nimugire impungenge, ati don't worry. Ubwo n'ubutumwa bwa Memeri Dawe, mu gihe CDS cyangwa
cyangwa se chairman mukuru wa APR Football Club yagize ubutumwa nawe agenera abakunzi b'ikipe, ababwira ati munyemerere mbabwire ko tudatomboye neza ariko nanone tudatomboye nabi, ati bitandukanye n'ibyo muvuga, ndagira ngo mbabwire ko Piramide ari ikipe isanzwe kandi ikipe yacu ikaba izayikuramo. Abakunzi ba PRFC ibi ntibibace intege. Ubwo n'ubutumwa bwa Afande CDS General Mubaraka Muganga atanze nyuma yo kubona ko ekipe ya APR Football Club itomboye Piramide. APR Football Club rero gahunda ingamba batangiye kuzinjiramo abakina imikino itandukanye ya gishuti. Kuri iki cyumweru bakina umukino wa gatandatu wa gishuti nyuma y'imikino itanu bakinnye mu mezi cyase mu kwezi gushize kwa karindwi ndetse no mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani. Muri mikino itanu rero APR yatsinzemo ibiri, aho yatsinze Gasogi 4-1, igatsinda Intare 4-0, ikanganya na Gorira indi mikino bibiri mukino wa mbere na kimwe ku mukino wa kabiri. Ni mu gihe umukino wa gatanu ho ekipe ya APR yatsindwaga na Police ibitego bibiri byose kuri kimwe. Ubwo rero no mukino wa gatandatu ekipe ya APR igiye ikina na ekipe ya Bugesera, barakinira mu karere ka Bugesera ku isaha y'isa 9. Abasore ba APR cyangwa abakinnyi ba APR baraza kuba berekeje i Bugesera. 11 rero umutoza Abdurrahim Talib ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino. Mwizamu ntagendutse ni Ishimwe Pierre, ku ruhande rw'uburyo kuri kabiri ni Omborenga Fitina, ibumoso kuri gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude, mutima wa defense tukaza kubona Ariuswane ndetse na Nigena Clement, hagati mu kibuga tukaza kubona Dauda Seyidu Yusufu, twanamo Ruboneka Jean Bosco ndetse na Memer Dao. Uruhande rumwe rw'iburyo tukaza kubonaho Jibril Watara, urundi tukabonaho Mamadusi, mu gihe rutezamu aza kuba ari William Togwi Mere, rutezamu mushya wa ekipe ya APR Football Club. Rero ni uwo mukino wa gatandatu wa gishuti baza kuba bakinira hariya mu karere ka Bugesera. Barava muri uwo mukino kandi bakomeza kwitegura inkera y'abahizi. Ni umukino cyase ni tournament izaba guhera tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani, aho ku isaha y'isa 11 iyi ekipe ya APR Football Club kuri stade Amahoro i Remera izaba yakira ekipe ya Power Dynamos yo muri Zambia. Uwo no mukino wa mbere muri icyo cyumweru cyiswe inkera y'abahizi, aho ekipe ya APR Football Club yateguye imikino myinshi ya gishuti. Gusa icyo nakubwira ko ni ukubanza ukagura tike niba wifuza kuzaba uri hariya nawe ukurikiye ekipe yawe, kuko tike ziri kugurwa zageze no ku isoko muri systeme zirimo. Wowe kandi akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 600 akanyenyeri 7 2 12 urwego, ubundi nawe wigurire tike kugira ngo uzabashe kuba wicaye muri stade Amahoro. Tike ya make ni inote 3,000 hasanzwe hose hariya muri stade Amahoro. Rero iyo ni inkera y'abahizi n'umukino wa mbere ku itariki ya 17, mu gihe ku itariki ya 19 ekipe ya APR Football Club izaba ikina umukino wa kabiri ikina na ekipe ya Azam Football Club hariya muri Tanzania, mu gihe zakurikiza ekipe ya Police Football Club ndetse na AS do Kigali. Niyo mikino iteganyijwe muri icyo cyumweru cyitiriwe inkera y'abahizi, aho ekipe ya APR izaba ihiga cyase imurika ibikorwa n'intego zayo mu mwaka w'imikino tuba dutangiye 2025 2026. Abafana rero bagomba kuba bahari ku bwinshi kugira ngo bamenye imihigo ekipe itangiranye, dore ko intego zayo nyamukuru ari ukuba ibagera mu matsinda ya CAF Champions League. Nizo nzozi z'iyi ekipe y'igisirikare cy'u Rwanda, kaba rero yifuza kuba yasezerera iyo Piramide. Nubwo ari ibintu bigoye ariko birashoboka cyane. Iminota 180 ni imikino ibiri igomba guza aya ma ekipe yombi muri rusange. Abdurrahim Talib avuga ko ekipe ari kuyubaka ikipe ikomeye kugira ngo izahangane kuri
ruhando mpuzamahanga. Ati ntabwo ndi kubaka ekipe yitwara neza gusa mu mikino ya gishuti, ahubwo ndi kubaka ekipe izahatana kandi ikagera kure. Ati ubuyobozi bwa ekipe buri hafi y'abakinnyi kandi bakora ibishoboka byose bakatuha buri kimwe cyose gikenewe, haba mu bakinnyi ndetse n'abatoza muri rusange. Ati ubuyobozi bwo ni sawa. Ayo ni amagambo ya Taleb, umutoza mushya wa APR Football Club. Ubundi rero ni ugukenyera mugakomeza tukareba ko iyo piramide izava mu Rwanda amahoro. Cyambere no kwitsindira i Kigali, ibyo mu Misiri byo bikazaba birebwaho nyuma, ariko wayitsindiye i Kigali. Nibyo nankubwiye rero. Ubundi reka mbifurize kugira ibihe byiza, mbabwira ati mukande subscribe, mukande kuri like, mukore comment, mutubwire niba mufite ikize cyuko piramide nayo muzayisiza. Ese match ya Bugesera nibingahe kuri bingahe? Ese witeze iki kuri uyu mukino? Dore muri komanteri dutima twinshi, ubundi utubwire naho udukurikira uherereye. Mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza. Hasta la vista.